svi padaju. Koliko će još dugo arapski Bliski istok biti bilo šta drugo osim imena? Odgovor glasi, ne dugo, ako njegovo usplahirano vodstvo ne otvori oči i ubrzo ne smogne karakter i moralnu hrabrost. Izostanak podrške arapskog svijeta Palestincima, koji su podvrgnuti nemilosrdnom genocidu Izraela, velika je sramota, neopisiva sramota. Otkako Izrael 1948. godine nastao pomoću bombi i terorizma, njegovo vodstvo pod upravom Rothschilda sistematski je primjenom vojne sile i zastrašivanja otimalo sve više teritorija, sve dok Palestinci nisu zbijeni u male enklave, kao što je strašan pojas Gaze, koncentracioni logor za izmučene i terorizirane ljude. Nemilosrdno ih bombarduju, a njihovi civili na meti su oružja koje ispaljuju bijeli fosfor, te ljude spaljuju žive, donoseći im nezamislivu patnju i smrt. Palestinci svakodnevno umiru zbog sumanute izraelske vojske i zato što je Izrael onemogućio dopremu osnovnih potrepština u koncentracioni logor Gazu. Palestinski domovi svakodnevno se sravnjuju sa zemljom, a obradiva zemlja otima i predaje ilegalnim jevrejskim doseljenicima. Dok se životi Palestinaca razaraju, u isto vrijeme razmaženi i napuhani milijarderi iz arapskog takozvanog vodstva, uglavnom nametnutog vodstva, svakodnevno okreću glavu na drugu stranu. Sramotno je da turski i nemuslimanski državljani pokušavaju prekinuti blokadu Gaze, dok kukavičko i samoživo vodstvo Bliskog istoka ne čini ništa. Ovi vlastodržci zamišljaju arapski svijet i Bliski istok kao veliko prostranstvo prepuno dragocjenosti i moći pod upravom islama u svim njegovim brojnim i različitim oblicima. Ali to nije stvarnost. Bliskim istokom se u najvećoj mjeri ne upravlja iz Rijada, Meke, Dubaja ili Teherana. Njime se upravlja iz Vašingtona, Njujorka, Londona i Tel Aviva. Zbog toga vlade, obavještajne agencije i vojska Sjedinjenih država i Izraela djeluju kao jedna jedinica koja govori istim jezikom. To je jezik Rothschildovih i globalne mreže iluminata, u kojoj je cionizam glavna nit. Netanjahu i Obama samo su njezini zvučnici i spikeri, a Netanjahu je daleko uticajniji. Najblaže rečeno, zamisao da islam, arapske kraljevske porodice i vlade upravljaju Bliskim istokom nije tačna. Zapravo njima je dopušteno upravljati sve dok ostaju unutar smjernica koje određuju Washington, London i Tel Aviv. Postupajte kako vam nalažemo i možete zadržati svoju iluzornu moć i milijarde. Ali pomislite li da zaista imate moć, pronaći ćemo razlog da pošaljemo momke koji će ukloniti one koji nas uzrujavaju. Vratimo se u prošlost samo 9 godina i prisjetimo 11. septembra 2001. godine. Amerikanci i Britanci imali su veliki uticaj na Bliskom istoku i u zapadnoj Aziji otkako je otkrivena nafta, ali od granice Izraela do granice s Kinom barem je postojao određeni oblik arapsko-islamske vladavine. Ali pogledajte isto područje 9 godina kasnije. Afganistana više nema. Misli li iko da predsjednik Karzai upravlja Afganistanom? Naravno da ne misli. On je figura i duboko korumpirana marioneta koja odgovara Sjedinjenim državama, odnosno Rothschildima. Iraka više nema. Predstava o oružju za masovno uništenje služila je opravdanju masovnog pokolja i sakaćenja miliona ljudi kako bi se Saddam Hussein, kojeg je postavila CIA, zamijenio takozvanom izabranom vladom koja ne smije ni kihnuti bez odobrenja Sjedinjenih država. Pakistan pada. Obamina prva odluka na dužnosti bila je pristajanje na bombardovanje Pakistana, što je vrlo simbolično jer su Sjedinjene države i Izrael proizvele terorizam u Pakistanu, dok se američko bombardovanje terorističkih ciljeva koristi kako bi se Pakistan pripremio za potpuno preuzimanje. Sve islamske zemlje na geografskoj karti koje povezuju Izrael s Kinom napadnute su, potkopane ili su na meti, što nas dovodi do Irana, koji se ističe kao obavezni cilj. Iran je ključna zemlja na američkom i izraelskom spisku želja za invaziju. Kada američka vlada zahtijeva određeni potez od Irana, a Iran posluša, kao u slučaju dogovora s Turskom i Brazilom o pitanju obogaćivanja urana, Sjedinjene države jednostavno kažu ne, to nije dovoljno. Nikada neće ni biti dovoljno jer je cilj invazija, kao u slučaju Iraka. Ako Iran padne kao Irak i Afganistan, cijeli islamsko-arapski lanac se bit će pod očitom vanjskom kontrolom, izuzev Jordana i Sirije. A sve se to desilo u samo 9 godina, koliko je prošlo od 11. septembra 2001. godine. Kada Irana više ne bude, hoće li se Egipat, Liban, Sirija, Jordan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Kuvajt, Bahrein, Oman i Jemen usuditi oduprijeti jurišu Sjedinjenih država i Izraela, odnosno Rothschildovih? Zemlje poput Egipta i Kuvajta već su sateliti Sjedinjenih država i Izraela, a kada Irana ne bude, situacija će se brzo pogoršati putem osvajanja ili agresivnijeg nametanja američko-izraelske politike uz pomoć službenih arapskih vladara koji će biti upoznati s posljedicama pružanja otpora. Isto će se desiti i na islamskom sjeveru Afrike, odnosno u Libiji, Alžiru, Tunisu i Maroku. A šta je sa Saudijskom Arabijom?
Ova zemlja nije spomenuta u ovom kontekstu jer je Saudijska Arabija u vlasništvu Sjedinjenih Država i Izraela. Zbog toga kraljevska porodica Saud, uz očito bogatstvo i moć, sjedi na rukama s flasterima preko usta dok izraelska vojska izvodi genocid protiv palestinskog naroda. Zbog toga je Saudijska Arabija otvorila zračni prostor na sjeveru za izraelske borbene avione ukoliko odluče napasti Iran. Saudijska Arabija je 51. američka država, a evo i zašto. Prvo, Osama bin Laden, vlasništvo CIA pod kontrolom kraljevske porodice Saud, postavljen je za predstavnika mudžahedina koje su Sjedinjene Države financirale i obučile za borbu protiv sovjetske okupacije Afganistana. Mudžahedini su kasnije postali talibani. Drugo, takozvani arapski otmičari, koji su određeni da snose odgovornost za 11. septembar, uglavnom potiču iz Saudijske Arabije. Treće, porodica Bush, vrlo je bliska s kraljevskom porodicom Saud i s Bin Ladenovima. Sjedinjene Države i Izrael već imaju ogroman uticaj u čitavom islamskom naftnom području, ali žele potpunu kontrolu, kakvu imaju u Saudijskoj Arabiji. Kada Iran padne, pašće i ostatak arapsko-islamskog svijeta, a oni koji trenutno misle da upravljaju svojim feudima i zemljama, uvidjet će da nikada nisu upravljali. Ali dok se Iran ocrnjuje kako bi se pripremio teren za invaziju i napad, ostatak arapsko-islamskog svijeta uglavnom šuti. Trebali bi danonoćno raditi na simboličnom ograđivanju Irana, makar i zbog vlastitog dugoročnog opstanka. Ali oni to ne rade i čini se kako im odgovara da Iran prepuste svojoj sudbini. Takav stav je suicidalan, a oni misle kako je mnogo lakše zatvarati oči i zavaravati se da se ono što je očito ipak ne događa. Dakle, ne samo što bi se arapske kraljevske porodice i ostale vođe trebale ujediniti u podržavanju Irana, već bi to trebali učiniti svi ljudi. Probudite se i ujedinite, za Boga, jer ćete se u suprotnom kajati do kraja života i do kraja života svoje djece. Da bismo to postigli i stali na kraj globalnoj tiraniji, svi se moramo ujediniti u ostvarivanju zajedničkih ciljeva, slobode, mira, pravde i poštovanja. To ujedno znači da svi prestanemo klečati i ustanemo. Narodi Bliskog istoka trebali bi prestati klečati pred kraljevskom i političkom elitom, koja bi trebala prestati klečati pred silama koje njima upravljaju putem Sjedinjenih Država i Izraela. Izrael i Sjedinjene Države postali su toliko samouvjereni da više i ne pokušavaju sakriti ono što čine. Žele nas uvjeriti da su nepobjedivi i da ih ništa ne može zaustaviti. Potrebno je okončati kukavičku i besmislenu šutnju i o tome govoriti na sav glas. Čovječanstvo nikada nije bilo spremnije za takvo razotkrivanje. Prije 8 godina uradili smo prilog pod nazivom Kad Sadama ne bude. Sadama odavno nema, a upravo zbog toga situacija u svijetu je sjajna. A kada ne bude Irana, bit će rijetko viđena idila. Čak će i Bosna biti ujedinjena. Laku noć.